Ирон литература бандуравара қитакатык оштайшады ақшай ажы юбилей масыттагана мазалты шатаманышты. Күтсауын суын хаш коттой шармаг ондым бірді ражамындың лавыртана республика хисавады шардары хадивак ажымты Ирина. Барак боны мазалты аппатыя ғаудырты ю асылзын фынташам октябры қитакатык оштакам райгурдуым нарықауы. Культура министр Кубалты Эльбрус Кутразыр та авты байныртыкка сытты каныз банырты, айып каныз қаума бахижын. Шифтон канзышты Нышан Гунфаждыр. Он бахты театр артисты Адам Рахмарахашсышты поэты номыл премьерон спектакль. Умайвалдайма нары шарарсышты концерт. Архайзышты зыны республика жунгунд артисты. Зылон мазалты камасов зышты умныртакка сауынс салсыкканын кыштыты. Автак оштай хазар музейдер. Ажымты Ирина инахаштамгашка урдым салсыкканын марахиш зышты Алани архуды юминшада ажы баракканын программы фалгаты. Уйтыхай қауға фарышты рахай канзышты федералум бюджетты. Хетакатык оштай райгурам бон барак канзышты кан сагат ирыштоныны фалама агаш баштайдыр. Машкоясов зышты ирон культурай бонта уйфалгаты басытта канзышты салдар шармагон мазалым. Фанканынс литературон ама айвадун фимпал тыташканын. Октябрь корон Машкоештыр театра савзан егаугала концерт шакурде атсыраптишсышты уараши айвадыра жагдар архайчыты. Хисавады шардары хадива кутфаны шанку тафты майвысы мазалтам қау кудымбалы авты хибасыттыкынын. Барак боны пламагашка амбалга варым бахышсышты зылон информацион фарыштыдыр. Саттыкынынс телеунын адыравдыштыты ама документалун киноныфты. Урышаг академион театры узан премьера айваду арчытын саттыкынын спектакль «Фатима». Школаты ама Волдарах органындаттыта асывзышты акцита.